Dobar dan, moje ime je Dijana Ljepojević, većina vjerovatno je već vidjela i upućena je. Moj problem je, inače idem na dijalizu 6 godina i spremam se za transplantaciju u Minsku, Bjelorusija. Trenutno sad sam na listi za čekanje za bubreg. Inače, moja krvna grupa A negativna i nadam se da što prije ću da budem pozvana. Sad za vikend treba da pošaljem krv u Bjelorusiju, što iznosi dosta novca. Čovjek iz Beograda će da je nosi, pošto i ja kad sam išla u aprilu, imamo Viber grupu gdje tu se dogovaramo, ako neko ide da ponese, jer iziskuje manje novca. Pošto u Republici Srpskoj ne rade se transplantacije, mi smo svi prinuđeni da idemo u Bjelorusiju. Zahvaljujući fondu Republike Srpske imamo ugovor sa Bjelorusijom, oni nam plaćaju operaciju i prvi put kad idemo obradu nalaza. S tim da ostale troškove, idenja, boravka, moramo imati pratnju, lijekove, smještaj, sve ostalo moramo mi sami. I to iziskuje dosta novca. Najviše oporavak. Jedne tablete koje moramo da pijemo od 3 do 6 mjeseci koštaju samo 650 €. Pije se do 11 vrsta, s tim da to se vremenom ukida. Pošto ne mogu sve ja sama da sve isfinansiram, ja sam se obratila za pomoć Crvenom krstu i izaći mi u susret. Svim ljudima dobre volje želim da se zahvalim unaprijed, pošto vidim da je već ogromna podrška u pitanju. Živi, zdravi bili. Evo, čuli smo izjavu naše sugrađanke Dijane Ljepojević koja ima potrebu za transplantaciju bubrega koja se ne može odraditi u Republici Srpskoj. Međutim, jedna povoljna okolnost je ta što Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima ugovor sa Bjelorusijom, odnosno tačnije sa zdravstvenim ustanovama u Minsku gdje se vrši transplantacija. Da bi se izvršila sama transplantacija, za Dijanu su potrebna značajna novčana sredstva i iz tih razloga ona se nama obratila pismenim putem. Mi kao humanitarna organizacija prihvatamo takve vrste aktivnosti. S tim u vezi smo uradili plakate gdje se vidi njena slika, vidi se podaci osnovni i elementarni i jedan apel u pismenoj formi koji ćemo podijeliti ustanovama, institucijama i preduzećima, što privatnim, što društvenim, da se oglase u smislu pomoći novčanim sredstvima za finansiranje pratećih aktivnosti mimo same transplantacije. Naime, sredstva su značajna i potrebna da bi se otišlo do Minska, da bi se vratilo, da bi se preoperativno pripremalo za samu transplantaciju, a posebno za postoperativni oporavak, gdje su sredstva zaista značajna i zato apelujemo ovim putem. Mi kao gradska organizacija smo to podržali i podržat ćemo i dalje, i ne samo njene, nego i druge aktivnosti, pa evo, zamoljavamo građane, naše sugrađane u stvari da, koliko je to mogućnosti, svako uplati sredstva na onaj žiro račun koji je upisan u apelu. Sva sredstva koje budu uplaćena bit će transparentna, inače ovo nije prva akcija koju mi vodimo, dosta smo vodili puno akcija, sve su akcije uspjele i nadam se da će uspjeti i ova.